hapangni tahoktai buoksong haste ganangai tabukbo sidi kran phalmani drugs phalmani abohai gobang podre pod phalai tongmani 2 nambari kas phiaba o samurok tabubo muthakjagiako hapangni bukhaktei phiaba hapangni bukhaktei muthagnani hinui kogri ui tongphano phiaba tabubo muthagiako hapangni bukhaktei abohai kino kaisa koktuma kawi phika chini koktibini koktuma o SP17E 9474 o malkhung number by khe Agartalani siming Beharo sidi kran tlangi thamon jorao Asamni police manjakha 1.5 koti takani rangmarini sidi kran phiaba hapangni bukhakte waire wainu sajago omohai samung hamyano muthagnani Tripura haste rogo hnei phiaba tabubo muthakjaiko Tripura hasteo omohai samung hamya tangi tongmani sidi kran phalmani drugs phalmani obohai tai samung numungni tomung halogrokno tabubo muthagri mainyako Tripura sarkar phiaba khapani dahotai buksong Tripurani simingno sidi kranle hini khnao phiaba Assamni hoite phaisok paiya Bangladesh no hoite phaisok paiya phiaba Tripurani simingno mal chalu ongui tongo Assam Fatar haste rogo obohai rokno muthagnani hinui waire waino hapangni bukhakti kogri phano tabubo muthagri manya tabubo yapri romjagya obohai phiaba Tripura police bo asung asung romui tongo tai Fatar haste ni Assam haste ni police rokbo asung romui tongo tai obohai bisingtino tabubo muthagjagya obohai phalmung tai chamung rokno nainai de chini koktibini mangpilibo Agartalani siming sidi kran tlangui Beharo thangi tongmani jorao manjakha Assamni police bai chini koktibini koktmao Assamni siming video collect khai rohornai Biplok Debbormani report chini koktibi नाम था अमित कुमार। ये क्या सामान लेके आया है? गांजा कहाँ से लेके आया? अगरतला से। कहाँ जाएगा? आगे जाने का नहीं मालूम है कि कहाँ जाएगा। तो कितने रुपया से ये काम कर रहा है? हाँ जी, कितना रुपया मिलेगा? इसका 2.5-3 लाख रुपए देने को बोल रहा था। कौन बोला ये? ये जिसने लोड करवाया था कि। अगरतला से। हाँ तो अभी पुलिस पकड़ लिया। हाँ जी। घर कहाँ है आपका? हिमाचल। गांव का नाम क्या है? परदूनी। और कौन सा थाना है? माजरा। এটা সিক্রেট ইনফরমেশন পাই HP17E 9474 এখন 12 চকীয়া গাড়ী আমাৰ ইয়াত ডিটেইন কৰিছিলোঁ আৰু ডিটেইন কৰোঁতে আমি গাড়ীৰ পৰা সিক্ৰেট চেম্বাৰৰ পৰা আমি 92 পেকেটছ টোটেল 806 কেজি গাঞ্জা ৰিকভাৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু এজন অমিত কুমাৰ নামৰ হিমাচল প্ৰদেশৰ এজন মানুহ আমি ডিটেইন কৰিছোঁ। মালবিলাক ক'ত যাব আছে? গাঞ্জাবোৰ আপোনাৰ আগৰতলাৰ পৰা বিহাৰলৈ গৈ আছে। কত টাকার মাল হয়েছে? এইটো আপোনাৰ 1.5 crore এপ্ৰক্স হ'ব।
আমি এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰু আমি চিজ কৰি আছোঁ আৰু তাৰ NDPS এক্টৰ মতে আমি এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰি ইয়াৰ এগেইনষ্টে ড্ৰাইভাৰ এগেইনষ্টে আমি একশ্যন এজ পাৰ ল'ম